Kebeli pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta kesengi kilong. Ben krek ke senong mau tawar ban pediang burom yauling do betemai. Yuk kejat urahul hanong po haka arpo arterik kelalingkot. Hurga Southwest Khasi Hills District Light League Gold, Sant League Silver, but Light League Bronze haka 5th Meglai Games. Bat kiu ka bay boss kit kena school ke MTC linear ki kimi na apashulok. Bat mintangin pa shiki kubor bakam benya. Kipat ba ka shnong mau tawar rengkat bat kipat Katolik kilapen kre ban pediang buram yauling do bathamai udikan Saulus Karpran uban sya penkentang haying meniba lain kra haka arpau terik kulalengkot. Kadong mau tunum hakini ka shnong lingba ka jingerap uba tebor pathau MDC bat ka jingtere shitom jongki opisar ke PWD kalayo ke surok rong ke bakhuj bat ke internet. Ubat tebor pathau MDC Reverend Father T Nonglang urang ba shnong kinong kit kam shnong bat kirang ba kilayat kejat ningkong hakani ke surok haka khat praterik kulalengkot. Kipat ba jong ke shnong mau tawar rengkat bat ubat tebor pathau kilatere shitom khat banyo ikani ke surok hadong mau tunum kabanyat linti uling do pathamai haka arpway terik kelalengkot ban kenya ye kamas beningkong hakani keshnong ka surak ka dikaway ka benta ka badan kamtam hapo kanong ka benta po snong po thao deling ba ka jingdon ka surak ka ba pensuk ya kinong snong hakaya kayeng tingis ko so tana ka step ban i kani banakalyang jonga kum MDC ngala trace tom nakabenta ban late arsin laisien nakabenta ban late pensngo ya kani ka surak Kidan kipor ngilalit lang may bajem. Hadian mangilalit ay kawi kakot ngilit budin. Bangi kuwa pagkani kakam kanum sakut tang hapo kisiti ka bangi ay. Namar kumro mi kamati lada pismat banlet. Bani kendo iki officer, bani kendo iki nong sensyar jungi bani tu. Ngai bakam dan jing bangin wara. Ya kano kajing non kam hakabay bat karoy kapar hapo kisnong kataw. Nganang tresit ham. Nakamta ka sinong maulay. Wat ladang ala syarem hakini ka last election ru. Kamdan kano kajing pen sosi lene ka pen pentat yang andre kadang-kadang ban ka mensim panganang la ban tresu ya konstituensi kejungan nakamta kabit kabiang hapok sinong kataw. But kendiat suwa pangan penkut ini kejingkran junga. Hoy mentah bila yo snow bakan sedon ka election juga MDC. Dia nakaliang junga ka sulong ya kipat ba kalong ba ngangan nyelek bagi MDC kasyong hupat ba ladau dang ibit yang ban pensyong kan kisuki bangan sakri kamun nganang dan kemensi ban sakri kasyong mulai ladau ibit ru ngakloy bangan syong swa sipor nagani kejeli jong kecing sakri kasyong mulai bangai scam bobleun kurku nagabenta kani ka step ka pamantangi kitbok ya ka balang ya kani kecing tumu ka baha ka jongka bat khamtam ya ka ying jong u dikon Saulus bobleun kurku ya kaying jung i kebalala ban penmi ya ulendo nang ni kesnong banlong unong sarai ya ki paraman sim ki padan hakani kejela kejungi ngis kem boleh lorkat nak petakan ni program ke banlong si sandi bangai kem boleh kurku ya pi ki parabangai ki papediang ya kani ka jeseng ka mas ka beningkong hakani ka jaka kejung pi bat lingba kejung kurku jung boleh ngis kem ki jing tumu baro ki baka balang kadan bat kamtam nak liang kesnong ru ka banisim mentalang ban penbiang ngis kem boleh kurku naga peta kesini tang ni kentian bakandiat sesien ai kubelai ya berak ke badan benta banyelit tur naga benta ban penyo ni kesurok ban ngilayo ni step bat kamtam kajing kubelai bekerpang kali deputy chief minister jungi sa person naga benta kajing simkhia jungi ban penurlong ya kani kajing don kam jok kesnong tang ni kentian bakandiat kubelai subun kubelai sejarno Presiden Keseng Kongres Naribhoy District uba Charles Marngar ringkap kiwi-kiwi kinong ilam jong Keseng. Kilapen benaling ba kilat pathai kubor ba Rahul Gandhi uway ni kinong ilam jong Keseng unwan ban yekendo ikipat ba jong Kajela hanong po hakajingya linti jong u ni Imphal siya Mumbai. Urahul unyu kejat hanong po haka arpo arterik kulalingkot. Maria Poi hanong po lapen bet ba unyat deka kejat ringkat bat kipat ba na do office DTO syado madan NSCA hapaham sing. Kinong elam ka Kongres na Ribhoy kila khot bat weri kipat ba banwan shimenta hakini ka jingelang ka banlong hakatay kasngi. Kini kinong elam kasing Kongres
Kilay thuru baga jing temu bukong san jong Rahul hakani ke jing wan jong u kalong ban ye kendu bat ban sngap ik jing e jong ki pai pa kani ke jela. Kilo ong ru bakam don jing ade AA bat kesan hima sima. Kumba barok pi tim ba u MP Badan Buram jong Lok Sabha u Rahul Gandhi unsa wan ban yu kejat ha ka snong paham sin hamadan paham sin ha ka arpo artrik jong neu benai Januari kene ke jing wan ke jong Rahul Gandhi ulas dang ya kene ka jing ya kejat ke jong u habro ko wei kari India bat ni sokaban hado kata ba menta kasin Rahul Gandhi wan ban yu kejat apo ke jela ke jongi bal ajit ro ya ke jaka banwan hang ni apo ribhoi hamadan paham sin de kumta nakaliang jong ka ribhoi district congress committee ngidon ke jing khat ke jing wer ya baro kinong snong nadu kinong yalam snong Kisnong beper ki pernah po ke district kinong yalam haki snong kiseng samla kiseng long kemi bat ya baro ki pat ba anong snong kum juru ni khot so baro ya kiseng Tremon so baro ki pernah po ka dong boy ke jongi ni wer ni khot ya pi ba pi snok tilang bat ni ha ke jing wan ke jong Rahul Gandhi ha ka apa trek ke jing wan ke jong Rahul Gandhi unwan ngin priang yu nang dong tei na po Borni na po Jarabat bat unsawan ya tertel bat kejing sedang banyak kejat sedang banyak kejat na po Jiba DTO office nya kejat hadu hamadan paham si kumta nagaliang gajongi ni kerpat ikipat ba baro bapin sobha banyawan bat kepor ke bapin wan kedai nadu kepor shibeje ban poi hamadan paham si Kipai bak barok kindon lupa bat hadin nang tau Rahul Gandhi usawanya ikejat kipai bak nong song snong ki badan ha nongpo konsensi kini ki snong ki surok ki badan harut surok ki kerpat ipi bapin snok tilang da ka bapin ya mi sesurok pinya ya kejat lang nadu napo DTO pinwan mania kejat lang hadu paham sim i kerpat ru ya ki nong song dukan ki parlok ki banyak kali kamai pin so ba ban ya mi pai ba kinong song dukan le se phim long ban ino i dukan ki jong phi ka por bo Rahul Gandhi wan i kerpat ye phi be phin yang na ki dukan ki jong phi phin rakti phin ya gawe kti kom kadak jong ke jing priang so ba ya Rahul Gandhi ka jing wan ke jong Rahul Gandhi kam da mut than e tang na ka banta ka parti kongres baro ngi sakhi kata ngi yu i ki jing kren ki jong Rahul Gandhi bat kani ke jingwan jong u hitip ya ka kum kata ka Bharat Joro Nai Yatra ka pamut ladang ipen kela ka dei ke jingya kejat na ka banta ke jingya teli bat na ka banta ka hak ngila ban ong tin pareng kata ka pilgrimage justice ke jingya kejat na ka banta ban dawai ka hak namar ngi yu i ya ke jing sha yu right jong kari ke jongi haka sinsyar kadar ke demokrasi ke kumba kalong menta i kumba kan sa collapse de lor kan ke benta ba Rahul Gandhi wan ban keren lor ki nongrim ke jong o ba ngi kerpat ya baro klem da jer keteng yano yano klem da thau party yano yano i khat i wari pi baro klet ye ke jing so party number 1 ban ai ke jing keren halor ke nongrim da ka benta ka hok ke jongi ban yada ya kani ka ri India ka be ke jongi nampa ka shongsok ka shongsan ka jing sinsyar ka bahok man yo i kini kisi kumbalong mata ni don hapadeng ka jing ma ka ri baro ko wai sa sisen pat na ka liang ka jongi ni khot ni wari pi baro ki pat ba dong snong jong ka dong ri phoi so bahaya mi pat ba i wan hati sngi ban sakhi ban yo i u ne nong yalam ba khrao jong ka ri ka jongi bat ban snabro i ki nong rem ki jingkran ki jongo ha ka te sngi tang da gini kitin di bakhniat sa sisen pat ni ai khublei pi baro ki pat ba nong snong bat ni khot ni wari pi baro sha ka le ke jongwan ke jong Rahul Gandhi publish Kisamla jempa na Southwest Khasi Hills District kila khur hadu lightly kitak maksiar santli kitak marupa ba lightly kitak marno uba HS Dingdo President ke Southwest Khasi Hills District Swimming Association
Ulapan pau ke jengkemen ke bakrau bagi samlan na kani kathan kilawan ra ya ke nam babha bat ke nuksa ban perthuk bot da kilong din. Kejing job jeng kini ke samla kalong keburam bat ke nam na kebenta kathan berok kawai ulaong. Por handi ka swimming pool ka ba ayo bertempur no iya ka swimming competition di jongi baga di ka fifth Meghalaya Games kolong ni tura kena kena ke jongi kum Southwest Castle District nila yo lai chili gold lai santri di silver bat lai chili bronze di abangnya New York bat ki tournament ki mengadep mensua kham mensua ni kham nyelek bah kalian di kena gini lah kan teh ni perform aten re kan di sini multa di kham duna kadau jong kini ki kalong nomor ba kadang ni practice kan lo kan lo di badon dekat swimming pool go dek yang kham ni be compete ha kini ki tournament ki kham he nomor bon ki rule ki ba nginom la ban maintain ni ki rule ha kawa dari di tang swimming pool dengan ngai kini ki swimming kalau go free ka ba tidak terjemahkan war pada kita ini idang yo kini gold silver bronze bat ngai kini kan I will swimming ni bat pada jadi kenduk jadi pun bat abang ini fine ni ni lek dari dokumen jadi yang kisah kita tahu ini bat induk jadi mot bai kadang pot nak tahan ni jadi persang praktis biang hari Islam video bersim tabiang sakoi pergi game kita wan Islam kita kali yang jongi pun di lempit kam bersama kadang sektu seluruh nginom song kait ngin persang meniatur segi bor kita alor sorkar ba nakini kita kepada swimming laku menurut ini yo nak jang swimming kenang ba ini apa pun sibon swimmers yang sempat kena kita juga I wish you all the best kita juga job kita juga rem tengkai memang lo om tak kita siap tak kita berangkap kita ini kian ngai ka jaga ni ka ke bengi ni yo ban lek mendaski competition ke people dep kita kita kenduk ye ke Jepang ini sutam kita ka tinggi kenduk tinggi gila sport lah agar sport ngai pa karena penduduk mungkin lebih jadi ni men bat impression ada kita wan ini pun ini praktis tambah bat ida determine yang dia ba abang cumi kan abang ida le janai dia ban dia le kai itu selit sok marok sebet bat dia kan jadi ngilam suka cisa ni nan selek nang ning ini penduduk di bawah di ba sorkar dan pj sport nang ba lesi tapi pun ngilah ban apa kan pengiran kan dia punya penting yang gini iba swing pun kandan agak distrik kita gini lihat boleh cuba di Pibaro dan sok ni penduduk apa wei pakar Kinong penyat ya ke Meghalaya Transport Corporation MTC kilapin kiu ya ke bai school bus na ke 10,000 saus pak san pau tingka syaka khat la hajar nyau spak san pau tingka na ke benta ke lenti ke bejingai 4 nyau kilometer shilenti Kikimi ki kepajang ki kena skul ki bapuli ha Kendriya Vidyalaya School apa Shillong ki basyang basa na do Laimer Saumer Shiteng bat Sanmer Terter kilalit ikendu yuba ki El Nongbri Director ke Transport Department banuot ikini ke jingpen kiu by school bus jang kinong penyat ki MTC House nem arjar arpulai ke by school bus ke long 10,000 saus pa san pau tingka pun siya ka Central School na marbahang tay ka by school ru kadang kamduna le sing ala ban ong tang kumban 3,000 kana blong 4,000 kwata tila dengi pha ek school private lana nang khamram rei na marba le sing ala ban ong la da ka biang ka school government ha keleng ki jaka tingi la na commission kendong ila ban pas dengan ni berok minta ki pai ba ki khamya be sor nama ka school ka biang ti henrei ka bakta pada ingi minta kolong ba ka by school ka duna ka ba ka by school bus ka kiu sya bapalat ti ka bayanu jor pada ngin dapat na lor kata ambil tang kata kaba kani kador khat lai hajar news pak san phoru ka im ngatharai na ka department jong ki klempet kat kum ka kilometer namar kani ka diklum ye baro ki barung ki ba kiu ka bus ki kena skuli ba kiu bus nandu na ka renja na maulai le sing na pi kani ka ju ka dor khat lai hajar news pak san phau ti kat ba mangi na lai meru ni ham ai ka dor khat lai hajar news pak san phau lada ka di ka dor ba mentau snam ti kat bang iwan ye krani ye director menai yong balai pi wan ot tang ma pi tingi ngong ngi dan ki kun hayeng ke masa ngot san ngot ki dan ki balai ngot sangot ki bapa na kaju ke skul ha kaju hi ke bos te kelak tak jor kelak poi si tenglak ne silak duna kan poi lada kadek ni kador khat lai janjos pa san phau ti kelak khia bahasa ti ong ba kani kadai ke jingi kran da ka bot ngam tip kala dan sisa kata ke jingkran ne em hanrei kata kadai karai kat bangi dai keli sethi sepo MTC ki ong ba kani kala dai ke ba balak ti kena bakla tiu ka by school bus ti ke bangim su thu su kai namar ba abangi pet ya kajing temu jong ka government
Hakini ki mensyam senam kum haki kum ki kajeng ekran di assembly mensyam senam ngasngo baki ong ba ka government hi kan persang kat bala ban penduna ya ki private vehicle kenang ban like ta ya ka traffic hendrai mental ada kajing penhe jong ka school bus kalong kum ni kanang ai la tu pada yo pai ba bu sai la ka jong ka ada ka private bus tekan ka la ni ki private vehicle bakin ya bakin ibu school ki khon tinalo katarong ipen pa kujing sokya ni kalong baik ba ni da kerpat na kaliang jong ka sorkal ni ngap kerpat na kaliang jong department kan bishar benia bah ka baidai bakan ni namarngi ni suthu bakala kta shisha kat sebab hai pai ba usyam betang kujing jenja ta kujing shalute sudah namar kan ni la pen pa baik ba kala shalute ka plajong ki barit baria ki belaria ti ha ka baidai bakan ni ru ha kujing kran jongi menne bat i directi ong baik ba mdan bawan ujor namar le se ki barang bon hi mentau senam kim pat tip ya kanika jing pen thamai kanika dor namar dang tang katu kan ingut ki balawan pen thamai ka kat bos apo MTC yang ti idang lap tang katu kan ingut dan hakata ka hakani ka ju ko ngalap ba kala kata shisha ya ka pisa ti jom tiduk kisuk ti nakata ka ngiwan banyak kran ya director mentakas ni ti hakabai dei bakan ngi kerpat bat mentakas ngi hing kerpat ikitu ki kime ki pa ki badan ki khon ki bapa school hang te po ki vi hi ti ngi kerpat ba da ka jinga dan lang kat ngut ho ngi de ki khon ki ba ki kime ki bangi dan khon arngut laingot sangut ki dan ki man ki para ki be pa aku jo school ti kala khia shisha ti ngi kerpat ki kime ki pa ki badan ni ki jong ki khon ba da ka jing sim khia lam na ka ki khon jong pi namar ba nila bandong ya ka bala dep in pen ka de history hanrei ka kamram jong kum ki pat ba hi ngidei ban shim ya ka responsibility la ne ka duty ka kamram jong kum ki pat ba hi bangin ya kran ya ka bamenta bat ka ban sawan namar ba la da ki shi ki kum ne man ka snam tang snam arhajar afusan kan sapoi ka school bus cheki khat rew khat nyaw hajar shi snam tiana kata kata kan ikan kata bah kum bai ong director menne bai ong bakal kiu bah ka bai petrol ru man ka banai man ka snam ka kiu ti hadu kat no tak bai petrol ngi ru ngi pendan kam bai petrol man ka si hande ka kiu shi ya tingka kam dai baka kiu tiki hajar ti kan ni kada kata shi shai kata tingi terpar ret akhmat jong phi baki ki kimi ki pa ki badan iki khon ki ba paskol pok ki bisno ba tangi ken hon barit jong ngi dan kum ni ngi kerpat bah ka ar pesan tering kapor kan long kum ba khatwi beje la biang dai khatwi beje mistep in wan no hang tai hapo kamadan hapo ngin pelong jing meeting barit bangin ya pelong meeting lang mangi jar tihan rek klung ki basan sem nong pikan hab yakni seat kamlong kut kum capacity kin hab yakni seat klung banyu sem hab yakni seat bar ki khna ki bala he kata kade bangi julap berbor kajing thap thnyan ru kadon tihan rek ngi li bala yakiu shate shalas chalai mer sau mer ter bon kim ju khamyo jaka shong shu ki khon ti ha kajing sha kat kum kodor bingi si be one seat kawai ka seat am ta wai khna hanrei kat ba kajing lap ka jungi kolong baki khon hi dalawan jang me ki complain bangi hab yakni seat laingot ha kawai ka seat hab shong saut hab ka seat bon si hi laingot hi kawai ka seat nalo kata bar kajing khia jong ka plakat ka jungi with tiffin bag but I mean baka tiffin nang tabat water bottle kajing khia si kot berban kata kala pensyam sta mi ki klung ki ba kamtang ki ban nyaw snam prasnam kata dengi julap perbor nama ki kon jong ki men jong ibla pa skul tedi kisnam kata ngi julap perbor tingi kerpar kan yak department kan shim khia ne nakaliang jong ki katu kat nengot ki ala nakaliang jong government ro kan shim khia kan ban Kakubor basngau tanat kalami na Miglay Games Tura, hakaba kakami kong marbarisha melimpda saup saus nem kerta, bat kakun katuyay bha melimpda arp saus nem kerta, kilami madan banyakun hagajing kop siat rifle bat pistol hakatay kalumpung. Senrop shikmi shikun kilapin kreating banyakun bat kmilinti ban poi baro arngut syakatong jingjap. 4 la ban tip ni ban batay lupa manu banyo gold, silver ni bronze, kakami ni kakun. Kini arngut kini kun lang haga senior women's category 10 meters but 50 meters rifle even but haga 10 meters but 25 meters pistol even. Kajingya lenti jeng kini arngut kapin isya ya kajing klan kajing kesem banyak ringkat lang ban pen urlong ya kajing pos new jangki. Kakong marbarisha kayok mensim na kajing ngau tenat kakun ban siat pistol but kat banang ya kipor kajuya lam ya kakun ban sya hikai siat pistol but rifle. Kam jupep neklet ban aimen sim bat penslur ya kakun ban poi syakliar kana.
im jongang la si tenat ha ya kan ke sports kanu ke sports te kat banang ya kisni kum tu ngawan bu be ikon chani ban wan le kai ban wan practice hang di nang tu pade ba ngan ong ro ngas ngole ran ngo bang ngalarang ba ngadi balarang ba na pring chukini khna ba khoi ba ngai khup le ru sarkar ba kalap lilat yang ni hakani karansan ya le kai komju khna bat kirang ba komju ngila baik ban le kai Really, ka sports department ba ka government baka support dingi but bakala ayla dingi bangin siya mentaha ka nega games to drugs and let us make this state a drug-free state. Bat da kitu ki khubor ngilapoi siya kabakot tat hadu pengindesyam biang kublay shibon.